Kusile South Africa ngelesithathu lochani siyanamukele emthonjeni womhatsho iKwekwezi FM lapho khona sitsheje ukuphila kuhle ngokomkhumbulo. Sirakela phambili nokugidinga inyanga yethando. Namhlanje hlangana ka10 no11 njengemhleni simphathele ikhambo lepilo. Bathu khamba bona uma esikhamba naye namhlanje batsho wabona okukhulu emendweni. Gazi kuyini lokho? Pendulo yoyithola ngokubeka indlebe emhathweni hlangana kweyethumi neyethumi nanye emini yekuseni nje. Khumbula la nomhatsho wakho uSABC Plus. Sinomdlalo wethu ozinqeqeqequ ikesi yesitshaba sithuma ngale ka11 o'clock sihathi ithando silivuselele. Lokho nokunengi sikuphathele khona emthonjeni womhatsho iKwekwezi FM. Ukhanya ba anga emkhanyweni uzwe amandla iKwekwezi FM isinto simoto yo ikuphethe butshelela kukhanya ba